Guwahati Mizo Welfare 10 March chaka khopui lian ber Guwahati ya sumdo na thiang hlimlo smuggling le inbum na chungchanga thu chuan siam khani ya vai hovin mizo te chu minbum na sain tal boi te chu boi pui an ngai thei hle alo ne kumsan hi le som ni pakhat November thla khan Guwahati ya mizo pahni chu lir thei part le turanga insoin an kala until tum tak chu an soi thadu lowa Riat thei ani heklo vai ho nen an lawin be pop sa to nia riat ania an biak po te hi mi thatak ani lemlo chungmi te nena anin mu chu mizo te hi an rubo ta ngala Guwahati atanga hlatham taka an threngzui heng miswal te hian an mi hren chung te hne na tang hian tlan chuana tan cheng nuai li an phuta cheng nuai ni chu an chung te hian an khon nga theya atlan chuana tur sum anin dai hlei thei lo thung mizo an ruk bote anda na hi anjon chua hnuwa FIR thelunia Guwahati ya FIR an thelu rual hian mizo an thren te chu an chua zui ta ngal Guwahati mi kan biak po chuan FIR thelu ani rual deuh thoa an chua theidana khan police atangin heng miswal te hian thudon na thatak an nei ti hriat theya miswal tele police thren khata in thlunzo man om tilanga sumdona thiang hlimlo buai puya miswal ron thurwal pui hi ahim lo takzet tina soyene anruk bote hi ram hnuaya an chua top maya GMWA chuan Mizorama an kirle theina turin an buai pui hemi chungchanga hian Guwahati cheng pakhat soidanin inbum na wangte sumdona thiang hlimlo kai hnoya rontal buai te hi buai pui tur an tam hlea thren khat chu an hona tur Mexican Fair takngial po nei lote an nei le in man tur mimal tlom nga in an pek tele achang chuan GMWA in an tum sakte po a om thin ate Guwahati Mizo Welfare Association hian harsat na tok mizo te puin an che chuak thina chuti lain inbum na le smuggling thilawanga tal boite buai pui tur anom reng chu thra anti loba ka mizo te chu film khur turin an duwa chu wanga thu chua kha siam ta ne an thu chua khan ai lai duma inbum na chungchang an tar langa heng vai miswal mi bum mang te hi Mizorama anin phum ani lo vek chuan pui tu thata kan nei ti hriat ania mizo phone number an nei theitlat kan thu don na pakhat chuan hetiang boruak om ma dai to khan SMS in ai lai dum man to taka an leidu thu min ron thril to a SMS min ron thon tu chu tunge ni ti ka hrelowa engtin nge ka number nei ti ka hre hek lo bok ka ngai ven zong ani lo wangin ka chang le talo tina soya ai lai dum chu man to taka hral thei ani le ni lo achiangam lo a then chuan social media Facebook a group le thil zorna tangte WhatsApp kaltlang te in he in bum na message hi andong thrina anbum tamber chu thingtlang khuami ten ni ti hriatani ai lai dum chu man to takin leisakanin huam thu anron soya heta hian bum to ka tal boita te ponom ai lai dum pel threta sum dona thiang hlim lova luta soitura nombok chungmi te chu sum mu na hlok zok tur tok tarin an ta lo tir ta thina Guwahati cheng pakhat aming puan zarem chang lo chuan ai lai du matang hian poisa takle poisalem in thleng na an lu pui thei tlatani ati ai lai dum leina tan hian cheng nuai li ron kengla cheng nuai somi hondon nia ti zongin sum dona thiang hlim lova an lu pui ta thina poisa nen Guwahati ya emo a chevela kalturin an min ta thina ne poisa nen chuan Guwahati ya an kala vai ho nen chuan in muin vai ho chuan poisa an ron keng nge yem tian chian phot thingpui dora an chol hlante zunram thiara lir the tanga an chua hlanin vai ho chuan an poisa da na bek chu keng chuak lo turin an cha thina miswalin an lo po thlak sakang cheu ti hi lir thei chunga poisa nu chia tura an tranfung man ber pakhatane lir the tanga an chuk nuwa an poisa chu an phurbo sakta daya kut bengin an omzui ta thin Guwahati Mizo Welfare Association ami te chuan
atal buaite buaipui hi keini lam chan chu ani taber thina thon hole an sen so buaipui po kan nga hle sumdona thiang hlim lo manga inbum na mizote tlulut lo tur hian thahnem kan ngai tak zeta sumdona thiang hlim lova rontal buai an ni hi a boi thak le zual tinan soi poisalemin bum na hian a hriat puitu pakhat thuko chang hi zeblok teang vai ho nen poisalem in leisak turin anin rema mizoram atangin a leina tur poisa an kinga vai ho chuan poisalem an siam na hmun then khat te po an lo fan pui an poisalem te hi atak nen a inang hlea man theiani tin an buma poisa tak cheng sang ni vel an pe a bazara an va man tir ta ne a man theita ka chuan poisalem chu atak nen in thleng an tum ta a vai ho chuan chumi hotela chuan lo thleng ula poisa kan ron pedon cheunia tin a leitu turte poisa chu an lak sak phota mase poisalem in petalovin le khafun mai anin hlan chang te po alo thleng to heba ka hian rang ka chak chu thu chua antar lang tel bok rang ka chak tol na lo chui to thin intelligence le aboi pui tu agency atanga thudon danin rang ka chak khi Myanmar atangin alu thlathuina Mizoram le Manipura India mar chaka tang chuan alut na sazual Myanmar hian rang ka chak khi India ain a hlut na a hniam deuh zoka India ralin hle pa om theita a rang ka chak man to dan chu tin a hlut na in thlau lo ma se hlep chu a thaviau theito a black market a chia choi angai lo chuan a thale zual DRI in kumsang ni le som pakwa report a antarlan dan chuan zokhothar bul khomoi chu rangka chak le dang smuggling a sumdona hmun pui ania dan kala sumdona bungro hi China Thailand Malaysia le adanga mi te anne heba ka hian Myanmar atanga ron lut rangka chak hi a quality a thata wangin India rama ashal akal hle bok Silonga Customs Department a thok thin pakhat chuan Myanmar atanga rangka chak ronkal kanman hi danang thlapin kan tiral thina shral akal hle a quality thata wangin miin an leidu zual tina soi Myanmar atanga rangka chak tolruk hi Mizorama the thangna tur zong anom lain atam jok chu vairama alut thla nia hriatania indorna le in hlan chhona tan Guwahati chu an man thin pakhat ania chesualta te po an lo om to thin rangka chak tolruk na hian inbum na atam hle Myanmar atanga ron lut zinga asuak om nual champhai Customs Department a thok pakhat chuan mani lokhan rangka chak kan mana sample kanen diktir chuan alem alone trumnga vel alem kan man to a kan man masak ber trumami phechu sampulen diklovin thu buai kan siam saka kan buai pui ha rep nuwa alem alone sia thu buai siam zui thei ani talova kan chuale taringot mai ni atia rangka chak tol ruk na hian atol rutu tenge nge in kara po in bum dan an ngai tua hle ni in kan thria tina soi heba ka hian Guwahati le Vairam Mundanga lir thei second hand leichung changa tunlai hian in bum na atam hle bok kan thun don na pakhatin atarlan danin Vaihovin mantlo mu chuakin lir thei an ron zuara aleitu turten amanan thon nuwa atak mu turom le chuang si lo aum fo mai ni na soi Vaiho hian lir thei kholaya ding chu athlan la a anzuar tamai thrina hral antum tak tak lem lo alei du tu te sum chu sak chu antum berani atia vairama lir thei lei du te chuan mani kala boipui a himber tia soi hetianga lir thei lei tuar tu pakhat chuan kan hnung deuh khan na thona tur lir thei kan leya aman kan pe fel veka mase kan lir thei lei tum chu ache sual tin min ron thrila min ron thon du talova keini tan hanti vak ngaina omlo ti na soyene hengte ba ka hian sum tam tak lo thei tura damdoi supply chungchang te India rama lir thei ruk bo
Mizoram le marchak mundanga tolru konga te talbuai anlom to thin lirthei tolru khi Delhi Kolkata le mundanga mi te anni hloma lirthei rutu te chuan a number plate chu alemin anthlaka India marchaka anron thon ta thina kumsang ni le som pariat khan Delhi ya marchaka lirthei ruk thon tu miswal rual anman to nge nge ya lirthei sang khat vel chu India marchaka anron thon mana Mizoram ba ka Manipur le state danga te alu thin atal boy tamber hi sumdona thiang him lo le chui zui dol lova in nam noi ani hi buaina ber pakhat tania Guwahati om chinchang hriate soidanin hetianga rontal boy te hi thu kanjot fia thrina ma se engma an soidu ngai lo pulisa kalin chui tir kantuma ma se chui zui an ngam ngai lo a then chu zuru yangin anom dera engma soi thadu lote anitlang pui tin min thril atira kan tarlan tak in ruk bawna chungchanga po khan an ruk bawte hian an soidu tlat to lo wangin thu boi hla buai engma siam zui thei ani talowane atwar tu te hian bumanom dan le an tal buai dan hi an soi that du lo wangte pulisin an chui zui tak lo awangte in anin bum dan kal mang hi chiang taka hriat thei ani talova poi khoi tu te po man chua lovin anom ta thrin atwar tu te hian thu buai ziak lu don ta se anin bum na tamzo khi sum dona thiang hlim lo le dan kal ani vemia wawangin thu buai ziak lut ngam ta lo te po an om ti hriatane tal buai zinga hian police chui tura FIR thelu chu tun naya mi pakhat chia anla om nia hriatani bok Guwahati Mizo Welfare Association chuan hetianga ron tal buai achan soi thadu bok si lo te chuan harsat nan siam ninan soyane anthu chuwa chuan dan kala sum don na ron buai pui tu tamber hian anthil ron ti tur hi thil dik lo le dan phalawani tian thresa veka an ron kalchana hian chuan lam dorom tak tak lir thei second han leite company a thok tur le adang te an ron mang thrina hei hi a huwa tom lai berani antia mizo te buma ve thlem tu zinga hian vai thu rual pui tu mizo antel ngei bok ti hriatania anni po anthil chin than hi ti top ngal turin kan nge na chui zui me kan ni tin hetianga mani mizo pui te bum ching India ram dan pui kala eizong thin te hi kanin man chua kani chuan an chung thu ari ple don tian tarlang Guwahati khopuya mizo khosa te chuan atnamang zong poin namdang laka mizo nam mual phona na sata kania rang taka ti topwat nga yin country tin chumi tur chuan mizo mi puite thopuya kan som cheu antia tunchina hetiang thil dik lo ti thrin le ti tum mizo tuma Guwahati khopuya ronkal to lo turin kanin ngenin kanin hriatira ronkal lui anoma harsat na engpo anto kani chuan anmani mo liaw liawa ngain GMWA tranpuina dil to lo turin kan hriatir ngala anlaka GMWA in mo kan phur lovanga police kuta hlanzel ani toang thiang hlim taka khwal jinjinga harsat na tok le pui ngai an omani ro chuan GMWA chu anin honreng thu an thu chuwa chuan an soitel bokane